Naliqiniso lempilo. Sometimes siyadinga ukubonga izinhlebe ezaba khona empilweni zethu. Noma singasabobonganga directly but ukubonga nje la ukuthi silezi zinto esizona namhlanje ngenxa yabantu abahlebile empilweni yethu. And ngalesikhathi behleba babethi bahlekisa ngathi kanti abazi ukuthi bayasakha ukuthi siba abantu esiyibona namhlanje. Ngalesa sikhathi benza inhlekisa ngomzali wakho ngesima ekusona. Lokho kwakwakho ukuthi wena ufunge empilweni yakho ukuthi mhla uthola umsebenzi uyokwenza isiqiniseko sokuthi umsimo samzali wakho uyamnakekela ukuthi angahleze nje. Ngalesa sikhathi behlekisa ngawo ungenalutho kwakwenza lokho ukuthi ufunge empilweni yakho ukuthi mhla wathola imali uyoyinakekela ekuthenini ube umuntu ongcono kunalo yena namhlanje. Lokho mhla behlekisa ngesimo sakini kwakwenza ukuthi wena wafunga empilweni yakho ukuthi mhla ngathola umsebenzi ngolinakekela ikhaya, mhla ngathola umsebenzi ngoshintsha isimo sasekhaya. Sometimes lalela izinhlebe ezaba khona empilweni yethu kuyadinga ukuthi sibonge ukuthi ibe khona. Ngiyazazi ukuthi iyahlekisa ngathi but zisakhile ukuthi sibe abantu esiyibona namhlanje.